Mwiriwe, nzapfa nzakira na kanyoni karitse hafi y'inzira. Iran niko yiyemeje. Iti twebwe turi ahantu abantu benshi banyura, tumeze nka kariya kanyoni karitse impande y'inzira, uhageze wese akaba yakarurira amagi cyangwa se yakica, yagafata cyangwa se yagasenyera. Iran iti Hormuz ngiyi murura, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukiyishaka ntabwo ari kizayibona. Barimo gukina n'umuriro batazi, barimo gukina n'ibintu bikomeye bashaka batuza. Uyu munsi tariki 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026, Iran yarashe ikigo kigenzura indege cyo muri Bahrain bihaniza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa nubwo Bahrain itangaza ko iki kigo cy'indege cyarashwe na Iran bitewe na za misile na drone bakomeje gusuka kuri Bahrain, Iran yatangaje amakuru atandukanye nayo ngayo, bavuga icyo babikoreye ndetse n'icyo bakoze nyirizina muri Bahrain. Ariko dora bahani, Iran yakoze ikintu twakita ngo ni ukwihaniza byanyazo. Bitero bagavye muri Bahrain byatumye Bahrain itanayizamura ijwi ryayo ngo yumvikanishe neza ko ibyirimo kubona kuri uyu munsi ari ibikorwa biremereye kandi bidasanzwe bikomeje kuyikorerwa n'igihugu cya Iran kivuga ko kiri kwihaniza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran ikaza nayo igira ibyitangaza. Hanyuma sibyo gusa tuza kuvugaho, ahubwo Iran iremeza ko yarashana none ku mutungo wa Amazon, ikigo rutura cy'abanyamerika. Amazon ni imwe muri companies z'ikoranabuhanga zikomeye cyane zicuruza kuri murandasi, kandi ibicuruzwa bikagera ku bantu batandukanye, yite online marketing, ariko bakora ibikorwa bitandukanye. Amazon bakora ndetse n'ibikoresho bitandukanye. Ubu rero kuba bagabwaho igitero na Iran yabyise neza ko ari igikorwa gikomeye cyane cyo guhana abanyamerika mu burasirazuba bwo hagati. Bavyumve yuko Iran yababaye, kandi nabyumve neza ko Amerika yababaje abanya-Iran ku rwego rudasanzwe. Ubu ngubu rero ngo Iran nayo irabaziye, nibwo bivuga ngo manguhe. Hanyuma Iran yarahawe ngo na Amerika nitegereze it's their turn, nibo bagarukiwe cyangwa se nibo baziwe. Iran irabaziye kugira ngo bishyure ku kiguzi gikomeye cyane ibyo Amerika yakoze muri iki gihugu cya Iran, barasa ku bice bitandukanye byo muri Iran. Turabigarukaho, si byonyine turibuze kugarukaho. Rero andi makuru ari kuvugwa n'ubwato bubiri bufite aho buhuriye n'itegeko ryatandukanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo bwari bwemerewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kunyura muri Hormuz ngo butambuke maze bugende neza rwose, hari umutekano wuzuye. Iran nagize gutya igaragaza neza ko umuhora wa Hormuz udatekanye ku buryo umuntu yatambuka adafite uruhushya ruturutse kuri RGC. Ubwato bugaba ibitero, ubwato bubiri bwose icyarimwe babugavye igitero kandi barabubabaza ku rwego rukomeye. UKMTO cya kigo gishinzwe iby'amazi cyo mu Bwongereza cyongeye guhamya neza cyane ibyabaye muri ariya mazi y'umurasirazuba bwo hagati mu nyanja ya Perse. Ndabigarukaho byose ko byagenze. Hanyuma ibirindiro bikuru za Amerika bigera kuri bitatu nabyo byibasiriwe, byarashwe icyarimwe, birashwe na Iran mu gikorwa Iran ivuga ko ari ukwihorera. Ibirindiro bitatu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi numva ibirindiro by'igihugu runaka mu kindi gihugu bameze nko kugaba igitero kuri Minisiteri y'Ingabo cyangwa se ku rukuta rukomeye cyane rwa gisirikari nk'uko bigaragara, nk'uko bivugwa. Rero Iran yiteguye neza, ikora ibitero bitunguranye cyane kuri ibyo bigo bitatu bya gisirikari. Ikoranabuhanga ryabyo ryibasiriwe ry'ibyo bigo, kandi ikoranabuhanga rikomeye ryo kurinda ikirere byose ryangirijwe. Iran irarimanyagura, hanyuma ikora ibishoboka byose kugira ngo yereke Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko nta gace na kamwe gatekanye mu gihe batubaha leta ya Iran. Reka nza byose tubigiyemo duhere ruhande kugira ngo tumenye ibyabaye nyirizina duhereye ruhande. Jewe ndi umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, tuyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
maze uranyemerera twanzike ariko duhereye ku mirongo y'imbere ku rugamba nyirizina, aho byose byahereye, aho byose byatangiriye, kandi aho amakuru y'uyu munsi yatangiye avugwa cyane cyane ku buryo budasanzwe muri kiriya cyerekezo cy'uburasirazuba bwo hagati, Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ihangana ryabo, uburyo ibintu bikomeje gutera ubwoba abatuye akarere, ariko si akarere gusa ahubwo n'isi yose muri rusange. Nk'uko amakuru avyemeza, nk'uko narebye bigarukwaho cyane, amakuru aragaragaza neza cyane ko Iran yari yabanje gushyiraho ultimatum kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi bigaragaza neza cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiriye kwirinda cyane komeza gushotora iki gihugu cya Iran ku buryo bukomeye cyane. Muri make kubwira Iran, kubwira Amerika ngo mwirinde gukora ikindi gikorwa kibi mwakorera igihugu cya Iran, kugira ngo Iran itaza kugira gute, itaza guhita iza kubarakarira ikabarimbura, yabagaho igitero cyo kwihimura, mugenze make mukore gake bitaza kubakora. Iyi ni Iran rero yamanze yabitanga ibwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yo ikomeza kumva ko ari big boss, ari igihugu gikomeye kidapfa gukangwa n'uwo ari we wese, bazakora uko bavyumva, bazakora ibyo bashatse. None rero byaje kurangira Iran igaragaje neza yuko aho Amerika ikorera abahazi, ndetse ko n'ivyo Amerika irimo kwipanga byose ibizi Iran iti reka tubaze rero mutubone. Ihera muri Bahrain. Byatangiye gute rero? Nkuko bitangazwa, amakuru akangiraho intambara mu kigobe cy'inyanja yinjiye mu kindi gice gikomeye. Bahrain iravuga ko indege za pilote zo muri Iran zibasira system zayo zibora indege ngo za gisivili, mu gihe ingabo zabo zishinzwe gukurikirana ibyo mu kirere zabukoraga ibishoboka byose ngo angane n'izi drone. Ingabo zinda impindamatwara muri Iran IRGC zivuga ko zitagabye igitero ku mitungo ya gisivili, ahubwo ngo bagabye igitero ku kigo cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibikorwa remezo byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bwami bwa Bahrain. Mu buryo bukabije kandi bw'imirwano yo mu karere kose, Iran ivuga ko itajya yibasira ibikorwa bidafite aho bihuriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba babizi neza ari nabyo yibasira rero, kugira ngo babaze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kubabangamira mu bikorwa bisa nko kwihimura. Havutse ubwumvikane buke ubwo ishami rishinzwe iby'indege za gisivile bya Bahrain ryatangazaga ko indege zagira abapilote zo muri Iran zagabye igitero kuri systeme zo kuyobora indege za gisivile zo muri iki gihugu, izo kwakita nka radar na detectors. Ubuyobozi bwa Bahrain bwavuze ko ibikorwa by'indege ntacyo byahungabanijweho, nubwo habayeho igitero ubwizi inzego z'umutekano zasoma guko ibintu bimeze, ndetse akavuga yuko byari bimeze nabi, ariko indege zitakozweho usibye systeme yonyine. Mu masaha make gusa ingabo zindi impindamatwara za Iran zemeye ko arizo zagabye ibitero bishya muri Bahrain mu cyo bise icyiciro cya 24 cy'igikorwa cya Nasser kabiri. IRGC yavuze ko ingabo zayo zo mu kirere zateye ibisasu bya misile by'ubukangurambaga bigamije ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga bya sosiyete y'ikoranabuhanga y'Abanyamerika muri Bahrain. Ivuga ko rero icyo kigo cyangijwe cyane, ikigo cy'Abanyamerika. Nk'uko rero bivugwa, ikigo cyatangajwe ko cyangirijwe cyane bikomeye ni ikigo gikorana cyane gisike cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. IRGC ariko yavuze ko yanashenye igikoresho cya gisirikare cy'Abanyamerika Muharrak, inarasa icyuma cyo kurinda indege cya Patriot Ilifa ikoresheje ibisasu bya misile n'indege zitagira pilote. Itangazamakuru rya leta rya Iran ryavuze ko ibitero byatangijwe mu rwego rwo kwihorera ku gitero Iran yise icyagabwe ku nyubako z'abaturage ziri kubakwa i Darken umunsi umwe mbere y'uko iki gitero kiba nyirizina. Iran yarakajwe no kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasira n'ibikorwa remezo bitari byuzura bari kubaka, kwibasira chantier hano hari gukorerwa ibikorwa bikomeye cyane ibikorwa bya gisivile. Hanyuma tukabona Iran ivuga iti ibingi ntabwo ushobora kumvikana. Iran yahamije neza cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kugaragaramo cyane mu bikorwa, ngo se yongeye kugaragaza ibikorwa bya kinyamaswa ndetse biti bya giterabwoba mu kurasa muri Iran. Ikarasana ngaho Iran yahise ivuga iti ntabwo zakunda. Hanyuma nkuko bigarukwaho nanone n'ubutegetsi bwa Iran mu itangazo rikurikiranye, ingabo zindi mpindamatwara za Iran zatangaje ko icyo gikorwa yakigamije guhana icyo ingabo za Amerika zangije no kura inzitizi
bikorwa binini bya misile n'indege byo mu gihe kizaza. Muri make kuvanaho gusenya iriya Patriot, gusenya buriya buri bw'ikirere, ni ukuvanaho uburyo bwo gukumira misile za Iran ishobora kuzoherezwa mu minsi iri imbere. Uvuga ngo reka dufungure amarembo tuzatunyuriramo mutadutangiriye, ntacyo kuducyatangira gihari. IRGC yakomeje ivuga ko yakomeje ivuga yuko ndavuga IRGC yakomeje ivuga ko yagabanije ubushobozi bwa gisirikare bw'Abanyamerika mu kigobe cy'inyanja mu gihe intambara ikomeje kwiyongera. Ubushobozi bwa Amerika ngo kugenda butakara bushira gake gake. IRGC nubwo Bahrain yemeje ko systeme zayo zo gutwara indege za gisivile zatewe n'indege za pilote zo muri Iran ntigeze ivyemeza, ahubwo ikavuga ko ibya gisirikare byangirijwe. Kubw'ibyo ngo Bahrain igomba kuhagarika icyo kinyoma, reka gukomeza kubeshya. Mu buryo nk'ubwo abayobozi ba Amerika ntibarahamya ku mugaragaro iby'icyo kirego. Iterambere heruka rigaragaza kandi indi ntambwe ikomeye mu makimbirane hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, riteye impungenge nshya ku mutekano w'akarere, ibikorwa remezo by'ingenzi ndetse n'umutekano w'inzira z'ingufu n'indege ku isi muri rusange. Ibi kandi kongera kuzana nanone umuhangayiko utoroshye kuri ibi bihugu byose bituye mu burasirazuba bwo hagati. Iran ivuga ko yongera ibitero byayo kandi nta gahunda yo kubigabanya ifite, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikomeje gukora igikorwa cya gisirikari no kwibasira igihugu cya Iran. Hanyuma Amazon bati namwe mugomba guhura n'uva gusenya mwiyemeje gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibakingira ikibaba, ariko kandi nanone mukazifasha mu butasi, ntabwo zakunda. Iyi ni Iran ivuga ityo. Amakuru aratangaza iki? Amakuru aturuka mu burasirazuba bwo hagati aravuga iki? Urugaga rushya rushobora kuba ngo rumaze gufungurwa mu burasirazuba bwo hagati. Umutwe w'ingabo zindi n'abatwara za Kisilamu muri Iran IRGC wagabye igitero cya misile za cruise missile ku birindiro bya gisirikari, atariho gusa ahubwo no ku cyo bise igikorwa gikomeye cyane cy'ubucuruzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Bahrain. Nkuko ibiro ntaramakuru za Tasnim bitangaza, IRGC yavuze ko ingabo zayo zo mu kirere zashenye ibikorwa remezo by'amakuru za Amazon, ikigo gikomeye cy'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga ku isi, bakoresheje ibisasu bya misile. IRGC yavuze ko iyi mirwano ari igisubizo ku bitero biherutse kugabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bikorwa remezo by'abaturage i Bahrain. Ibiro ntaramakuru za Tasnim, igisirikare cya Iran cyari cyarateye ibigo by'Abanyamerika, none bateye igice gikuru cyane cya Amazon nanone nkuko bari barabikoze mu gihe bagabaga ibitero muri UAE mu ntangiriro z'intambara. Muri Mata, Iran yari yaburiye amasosiyete y'ikoranabuhanga ku isi avuga ko inyubako zayo zo mu kigobe ari intego zemewe. Imbere yaho Iran yagabye ibitero bya misile byibasiriye Bahrain, kandi aho ingabo za Amerika zirwanira mu mazi zituye no muri Kuwait hagabwa igitero. Igitero cya Iran cyari giturutse nanone ku birindiro bishya, aho bari basire cyane cyane target za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ikinira cyo gitero cy'indege kugira ngo basire ibyambu bya Iran. Ibitero byabaye ubwo Iran yagabaga nanone ibitero ku bwato bw'intambara mu muhanda wa Hormuz mu gitondo nanone cya karekare kuri uyu wa kabiri tariki 21, zatumye abakozi b'ubwato bahura n'iva gusenya. Iran ntabwo ikeneye misile cyangwa se indege ya pilote kugira ngo igere ku bintu bya Amerika gusa, ahubwo ikeneye gukomeza igitutu gihagije kugira ngo ihatire Pentagon gukoresha ibikoresho bike byo gukumira indege, kuko ibindi byinshi biri kwibasirwa cyane kandi bikamenwa. Muri make Iran ntago ikintu cya mbere ishyize imbere ari ukurasa, kandi ari ugukora ibishoboka byose. Kuba Iran yarashiye ku gikorwa remezo nk'iki ngiki cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagakubita ku burinzi bw'ikirere, bagasenya ibigo bya gisirikari, byongerera nanone ubushobozi bwa Iran bwo gukomeza kwihagararaho no kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko gukomeza guhangana na Iran itazayigwa amahoro. Muri make gukomeza kwemeza yuko Iran ifite ubushobozi bukomeye bwo gukomeza kugaba ibitero mu nguni nyinshi. Bitari ibyo rero gusa, Iran nanone yongeye kwemeza yuko ifite ubushobozi bwo gukumira mu kirere inkumirizi ku bisasu byabo. Kurasa kuri Amazon nanone gasobanura neza ko Iran iri kubona ko ibikorwa remezo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigobe navyo ari intego zemewe za gisirikare zo kuraswaho, mu gihe Amerika nayo irasa ku ibikorwa remezo za Iran muri Iran. Umpombye ngo uhomze, unsenye ngo usenye, untikure ngo utikure, umpombore ngo uhombore, tiku piku. Ubwo gutyo bimeze mu burasirazuba bwo hagati, nta mikino irimo. Ubwato bubiri bwarashwe muri Hormuz, ibirakaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Iran iravuga ngo twitwara ababuriye mbere, ariko mwanga kumva.
kubw'ivyo rero ikintu cyo mwagombaga kubona muri HDMZ Hormuz gupfa kuyiza kuyikoreramo gutyo gusa ntago zemewe mudafite uruhushya rwacu nuvuga ngo Iran idatanze uruhushya nta muntu ugomba kunyura muri Hormuz niko Iran itangaza ndetse navyo yakoze ubwo yagabaga igitero muri iyi Hormuz muhora w'ingenzi nyurwamo na petroli nyinshi kwisi. Iran ikomeje kugaba ibitero bidasubirwaho ku mato mpuzamahanga mu gihe intambara yo kugenzura Hormuz ikomeje gukaza umurego. Mu ntambara iheruka ingabo za Iran zateye amabombe ndetse zitwika amata abiri kubera ko bivuga ko yarenze ku mategeko ya Iran. Ikigo gishinzwe ubucuruzi bwo mu mazi cyo mu Bwongereza cyatangaje ko ubwato bw'ubucuruzi bwaguye ku nkombe ya Lima muri Oman butari bwamenyekana ba nyirabwo ngo byatangajwe na UKMTO. Umupolisi cyangwa se ubwato bushinzwe umutekano bw'isosiyete bwakoze ibishoka byose kugira ngo bujye kugenzura ibyabire kuri no bwato nyuma y'impanuka itoroshye yatoboye buno bwato bukaba bwahiye igihande kimwe. Ikigo ntikiramenya aho iki gitero cyaturutse nubwo ingano y'ibyangiritse ku bwato nayo itazwi neza. Iki kibazo ngo cyabaye nyuma gato yuko ariko nanone ingabo zindi atwara za Iran zitangaje ko amata abiri ya petroli yaturikiye mu cyo yise inkongi nyuma yo bivuzwe ko bwagerageje kunyura mu nzira y'amajyepfo itekanye muri Hormuz nta ruhushya bafite. Itangazamakuru rya leta Iran ryavuze ko ayo mato yavuye ku nzira z'amato yagenwe bagashinja Leta Zunze za Amerika ko bazarategetse ayo mato kurenga ku nzira yashyizweho na Iran. Gusa ntabwo Leta Zunze za Amerika iragira ikivuga kuri ubwo bwato bwarashwe. Gusa ariko birari ibyanyabyo Leta Zunze za Amerika zikaba zatanze itegeko kuri ubwo bwato ngo butambuka Iran ikaburasa. Bari kugerageza ngo barebe nimba Hormuz Iran iraza kubatinya. Yongeye gutuma n'ubundi Leta Zunze za Amerika ikomeza intambara nkuko n'ubundi bushize bavuga ko icyatumye yakomeza intambara ari uko Iran yarashe ku bwato n'ubundi muri ya muhora wa Hormuz. Mu itangazo rikomeye IRGC yatangaje ko ingabo za Amerika zidafite uburenganzira bwo gukora mu karere. Inahamya ko ibikorwa byose by'urwango bizafatwa nk'ibikorwa byo kurenga ku mategeko yabo. Bigaragaza ko hari ikindi kibazo cyiyongereye mu mirwano iri hagati ya Tehran na Washington ko n'amato y'ubucuruzi gisivira bigenderamo. Ubushyamirane bwarushaho kwiyongera bitewe n'inyeshyamba shyikiwe nanone na Iran muri Yemen zizwi nka Abahuti zatangaje icyo zavuze ko ari itegeko ryo mu mazi kuri Arabia Saudite ribangamira amato anyura mu muyoboro wa Bab al-Mandeb, n'undi muyoboro w'ubucuruzi ukomeye ku isi uhuza inyanja itukura n'ikigobe cya Aden. Hamwe na hamwe iterambere ryongereye ubwoba ku mutekano w'ibintu bibiri cyangwa se ku mitungo ya petroli ku nzira ebyiri zikomeye cyane ku isi, aho al-Mandeb niba ishyizwemo ibihato mu gihe muri Hormuz ari ibindi bihato, igiciro cya petroli kirahita kikuba cyane ku isi. Birumvikana nkuko ndetse bivugwa bishoboka ngo uburasirazuba hagati bwose bugiye kwamo intambara. Abahuti bari babanje kumenyesha igihugu cya Arabia Saudite ko bashobora no gutangira kugaba igitero gikomeye cyane kuri Riyadh, Arabia Saudite, bitewe nuko Riyadh aba Bahuti bayishinja kuba yararashe ku kigo cy'indege cy'indani muri Yemen. Ibyo rero Abahuti bavuze ko badashobora kwihanganira, bagomba kwishyura uko bizagenda kose ngo igitero ntabwo gigomba kugenda kidasubijwe. Aho bikomeje kubera rero akaga ndetse n'ibyago bikomeye nuko ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugera kuri petroli nyinshi. Sosiyete y'ubwikorezi bw'ubwato mu Bugereki yatangaje kuwa mbere ko amata abiri yayo atwara petroli yagonzwe n'ibisasu bitazwi aho byaturutse ntibizwi neza ubwo bwanyuraga ku nkombe yerekeje kuri Oman nabwo. Nkuko raporo ya Reuters bivuga, ikigo cy'ubwikorezi bw'ubwato cyo mu Bugereki cyitwa Dinocom yavuze ko Kevaras, ubwato bwabo bufite ibendera rya Panama, bwari bufite nanone ibendera rya Malta, bwarasheho ibisasu bibiri bitera inkongi mu gice cya moteri cyabwo bituma ndetse bwato busa nk'uhagaze. Mu itangazo rya Dinocom yavuze kandi igira iti, nyuma yo gushyira uburyo bwo kuzimya inkongi ku bwato, ubuyobozi bw'ubwato bwafashe icyemezo cyo kuvana ubwato mu nzira. Abakozi bose bari mu bwato bari mu buryo bw'umutekano n'ubuyobozi bwa Oman burabarinze kandi ubwato bwamaje kwimurirwa ku nkombe. Iyo kompanyi yavuze ko yari ifite isano ya hafi n'inzego zose zishinzwe umutekano mu karere. Itsinda ry'Abongereza rishinzwe iby'umutekano mu mazi naryo ryavuze byinshi. Yavuze ko zabaye ubwo bwato bwagendaga mu metero 8 mu majyaruguru y'Uburengerazuba bwa Kuzimal ya Oman. Kevin Malasi
yari yiteguye gupakira ibikomoka kuri petroli mu kigobe kimwe kuri iki cyumweru nk'uko bivugwa n'inzego zifite ibikoresho bishinzwe gukurikirana ubucuruzi bwo muri ka karere. Ikigo cy'ubucuruzi bw'ubwato cyo mu Bwongereza cyatangaje mbere ko ubwato burimo gushya, kivuga ko nta ngaruka zabayeho ku bari muri ubwo bwato cyangwa senda ku yandi mato anyura muri uwo muhora cyangwa se muri iyo nzira ku buryo yafatwa n'inkongi iturutse kuri ubwo bwato bwa Daniel. Hanyuma rero bigakomeza gushimangira cyane cyane ko ibihugu byinshi bikomeje guhombera muri uyu muhora wa Hormuz cyangwa se muri aya mazi yo mu kigobe ati no muri Hormuz gusa. None abahuti ko babyinjiyemo bibaye urutogo agatogo, biravangavanze, ibintu bigiye guhindura isura. Tugaruke kuri ibi ngibi. Ibirindiro bikuru bya Amerika navyo biri kwibasirwa usibye n'ubwato gusa bwo mu mazi ya Hormuz, ndetse hari ibirindiro bikomeye cyane bavuga ngo byari ingenzi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza kugenzura akarere no gukora ibitero byabo. Nkuko amakuru avyemeza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zagabweho ibitero biremereye n'igihugu cya Iran ku nkombe nyinshi y'abaswe ibirindiro byinshi bakoresha ibisasu. Iran ivuga ko yagabye igitero ku bigo bitatu bya gisirikare by'Abanyamerika hafi icyarimwe, ibigamije ibikorwa remezo ikoreshwa n'ikoranabuhanga rya Amerika, gutegura amato y'intambara, indege zijya pilote, aho hose bikorerwa Iran ihagabye igitero. IRGC yavuze ko igikorwa cyahuje ingabo zayo zirwanira mu mazi cyakorewe ahantu habiri muri Bahrain n'ikindi kigakorerwa muri Kuwait. Nkuko itangazo ryatangajwe n'ikigo ntaramakuru cya RNA kibivuga, iki gitero kibasiriye ikigo cy'indege zijya pilote ndetse no kubungabunga ikirere ni ikigo cyo muri gace ka Al Sharik muri Ashakir muri Bahrain. IRGC ivuga ko ikigo cyashenywe burundu. Al Shakir yigeze kuvugwaho gukoresha kajugujugu za gisirikare z'Abanyamerika, indege zo mu mazi, amato yo mu mazi azwi nka P8, ariko akagira n'indege zikoreshwa mu kugenzura ibikorwa remezo byo mu mazi, hamwe na systeme zigira abapilote zikoreshwa mu kugenzura hirya hino mu kigobe cy'inyanja. Igitero cya kabiri cyagabwe ku nyubako zifitanye isano n'umutwe w'ingabo zirwanira mu mazi za Amerika witwa Task Force 59 uri ku cyambu cya Salman, nacyo kiri muri Bahrain. Itsinda rya 59 ryashinzwe kandi igitero n'ingabo za Amerika zo mu bwoko bwa 5 Fleet kugira ngo rihuze ngamato ndetse n'indege. Ubutasi bw'ubwenge bukorano n'ikoranabuhanga ryo kugenzura inyanja bikorerwa kuri 5 Fleet, hose Iran ihagaze ibitero. Uburyo bwakoreshejwe mu kugaba ibitero burimo drone ndetse na missile, kandi bikaba byatanze igisubizo gikomeye cyane kuko Iran ivuga yuko yari igamije kugeraho. Iran ivuga ko igitero cyagabwe kuri ibyo byerekezo cyateguwe neza, bituma basenya ndetse bangiriza byinshi kuri ibyo birindiro. Hanyuma igitero kindi kibasiriye agace ka Camp Al-Fijan muri Kuwait, kimwe mu bigo by'ingenzi cyane bifasha ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Aziya y'Iburengerazuba gukomeza ibikorwa byabo. Ivuga ko igitero cyatwitse inyubako zakoreshejwe n'ingabo zasanzwe zo mu mazi za Amerika kikazirimbura burundu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bahrain cyangwa se Kuwait, nta numwe muri bo wigeze yemeza ku giti cyabo byangiritse byavuzwe na Tehran. Ariko igikorwa giheruka gukurikira igitero gikomeye cyane Tehran cyo kurwanya ibirindiro by'Abanyamerika mu karere kose Bahrain na Kuwait, bagiye bakoresha uburyo bwo kurinda ikirere no kuburira abaturage mu gihe ibitero bya missile na drone byarimo kuba. Kuwait yemeje ko hari ibitero byageze ku bikorwa remezo, nubwo yanze cyangwa se iyirengagije kuvuga isuzuma rya nyaryo rya gisirikari, ibikorwa remezo bya gisirikari byangirijwe ndetse n'uburyo Iran yaba yari yabiteguye neza kugira ngo ikore kino gitero. Kuwait yirinze kugira byinshi itangaza kimwe na Bahrain ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo. Gusa ariko amakuru arambuye y'ibitero Iran yakoze kuri ibi bihugu ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birumvikana ku birindiro zabo. Ivuga iby'ingenzi cyane. Iran ivuga ko yarashe cyane cyane ibice wavuga ngo bifatiye runini Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere mu gucunga umutekano. Iran ikaba yongereye ibitero byayo ku bihugu bya Amerika hirya no hino muri Middle East kugira ngo ivane ubushobozi bwo kugenzura ikirere, ivane ubushobozi bwo kugaba ibitero, ivane n'ubushobozi bw'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo eshatu z'ingenzi: ubutasi, uburinzi bw'ikirere no kugaba ibitero. Mu itangazo ryatanzwe n'ikigo cy'itangazamakuru cya Iran Tasnim, bavuze ko ingabo za IRGC zashenye radar y'uburinzi bw'ibanze, radar irinda misile,
radari FPS 117, system yo kurinda ikirere ya Patriot, ndetse na system y'itumanaho ry'indege ku birindiro by'indege za Ahmad Al Jabal muri Kuwait. RGC yavuze ko iki gikorwa cyari kigamije kwangiza uburyo radari zakoreshwaga mbere y'uko ibitero bya misile bibageraho. Ibi birego cyangwa se ibi byemezwa mu gihe Amerika yagabye nanone ibitero inshuro 10 zose yikurikiranye kuri Iran, aho havuzwe ibisasu hafi ya Siriki na Bandar Abbas, Qussim, Iran, Shebahal ndetse na Konaki. Aho ngaho muri Iran hagabwe ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kwihaniza igihugu cya Iran. Iran yakomeje kandi kugaba ibitero zo kwihimura kigobe cy'inyanja, aho IRGC ivuga ko yibasiraga imitungo ya Amerika muri Bahrain na Kuwait mu masaha ashize. Itsinda ryakomeje rivuga ko inkongi zikomeje zikurikira ku bwato bwaturikiye k'aka karere, hanyuma mu gihe hari gushya no kwindu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakaba harimo gushya cyane kuko Iran yabipanze neza, yabiyiteguye. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yavuze ko Amerika irimo gutera Iran kubera imyitwarire ya Tehran mu muhora Hormuz, ariko yemeza ko Amerika yiteguye diplomasi. Ubwo yabazaga niba amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi yarapfuye Washington DC cyangwa se nta kintu azagiraho, Bwana Marco Rubio yavuze byinshi. Ati ndatekereza ko CENTCOM yasobanuye neza intego, impamvu bimwe rukumbi ituma Amerika ikora ibitero mu kurwanya imitungo ya Iran ikoreshwa mu kugaba ibitero ku mato y'ubucuruzi mpuzamahanga. Inzira ya Hormuz ni inzira mpuzamahanga kandi ikomeje kuraswamo amato. Ibindi bihugu bikwiye kwifatanya natwe muri kino gikorwa, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizagira uruhare mu kurinda ayo mato gusa yonyine, ahubwo no mu kwibasira abantu bakoresha drone mu kurasa kuri aya mato. Dukwiriye gufatanya kwibasira. Rero iki nicyo nimbo kuvuga, abantu bakwiriye kumva neza ko hari igikeneye gukorwa, kandi buri munsi dukoresha uko bishoboka kose ngo tuvane ubushobozi bwa Iran bwo gutera ibitero no kwibasira amato. Murumva neza iby'amato, ntabwo mwumva ibyerekeye abarwaniriwe n'abatarashoboye gutera, ariko igihe cyose Iran ikomeje gushimangira ko inzira mpuzamahanga ikigenzurwa nabo, tuzagomba gukomeza kwitabira bino bikorwa. Ikosa ku ruhande rwa diplomasi riracyari irihe? Ese wemera ko dushobora kuba twiteguye gukora diplomasi? Bigomba kuba ari ukuri, bigomba kuba amasezerano yiteguye gukurikizwa. Iran mu cyumweru gishize yagombaga gushyira ahagaragara itangazo rivuga ko muri Hormuz ufunguye, ko utazongera kugabwaho igitero, kandi aho kubikora bateye amata 3. Ndatekereza ko byari kuwa gatanu ushize cyangwa se kuwa gatandatu. Rero ndashaka kuvuga ko imyitwarire yabo igomba guhinduka kugira ngo icyo dushaka kugeraho kigerweho. Baragumwaza bati ese amasezerano y'ubufatanye yarapfuye cyangwa twagarutse mu ntambara byuzuye? Nibyo ntabwo babyubahiriza. Ndashaka kuvuga ko umuhora wa Hormuz ugomba kuba ufunguye, udafite uwusoresha, udafite gabwaho ibitero, kandi ibyo ngibyo bikemererwa amato yose gutambuka. Rero nibo badashobora kugira amasezerano y'ubufatanye hakiriho ibyo ngibyo, kuko amasezerano ntayaba hari. Icyo mvuga nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihora zifunguye imiryango yazo nk'igisubizo cya diplomasi. Twegereje inshuro nyinshi na Iran, kandi tuzakomeza no kubigerageza. Niba icyo cyizere gikingutse, tuzishimira kukibona gikinguwe. Ariko niba kandi bakomeje kohereza ibimenyetso byerekana ko bashaka kuvugana, ko bashaka kuganira, ariko imyitwarire yabo ikaba irimo kugaragaza ibindi, imyitwarire yabo niko izabona barimo kurasa ubwato bakoresheje drone na misile, tugomba kuzajya uko tubyitwaramo. Ni Bwana Marco Rubio asobanura uburyo biteze kubona leta ya Iran ihagarika ibikorwa zabo, hanyuma ikemera gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwa diplomasi mu gukemura aya makimbirane hakoreshejwe inzira y'ibiganiro apana y'intambara. Ariko ikigaragara nuko Iran uko iri kwitwara atari ko biri kugaragara mu Hormuz. Bakomeje kugabaho ibitero kandi bakomeje gukora ibishoboka byose bakibasira ibice by'ingenzi. Ibyo rero Iran ivuga ko nayo ngari uburenganzira bwayo gukomeza gukora ibishoboka, cyangwa se ari uburenganzira bwayo kugenza umuriro Hormuz mu gihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikiri mu karere. None bano bagabo bose kuri basashinja undi uretse akavuga iki cyangwa se kiriya, ninde uzaza guca bugufi kugira ngo umutekano biboneke? Mbwira ko byumva muri comment. Jewe ndi umuhungu wa Kamanzi, wowe Rwande ugubwe neza, amahoro imigisha n'amahirwe bibe kuri wowe. Samushabaho.